14. Lebitso la Modimo ga le roriswe. Verse 16. Ore minna ke tlo gopela tate a tlo le nea moemedi o mongwe gore a tle a dule le lena go iša ka go sa felego. Lebitso la Modimo ga le roriswe. Ge ba re o tla ba le lena go iša ka go sa feleng ba ra gore a ke ba ra gore o tla ba gona go fitlhela ka go sa feleng gore a gona gore a ka tloga. Lebitso la Modimo ga le roriswe. A ke re motho a se ntwe motho ke ntho e leng ka mogare. Lebitso la Modimo ga le roriswe. Moya a se nama ke ntho e dutseng ka gare ga nama ke mara mmele ona wa motho ke lentswe. Lebitso la Modimo ga le roriswe. Ka re yena John go verse 1 chapter 1 verse 15 a re yena lentswe a fetoga a ba nama ra bogela letago la gagwe. Lebitso la Modimo ga le roriswe. Ge nke be e le gore moemedi ga a sa phela le rena nke be re se sa phela. Lebitso la Modimo ga le roriswe. A ke re phediša ke moya o halalelang. Bjalo rena re re moemedi wa rona Ntate FS Modise o phela go fitlhela ka o sa fele ka gobane re bona ka yena, re šišinyega ka yena, re bolela ka yena, re tsamaya ka yena, re dira tsotlhe ka yena ebile re šireletša ke yena. Lebitso la Modimo ga le roriswe. A re ke tšhireletše. Lebitso la Modimo ga le roriswe. Re šireletša ke yena. Lebitso la Modimo ga le roriswe. Re robala metseng ya rena, rena a rena di-bodyguard ka metseng ya rena. Lebitso la Modimo ga le roriswe. Le mo re sepela gona ga rena di-bodyguard. Lebitso la Modimo ga le roriswe. Mošireletši wa nnete wa sebele ke moemedi. Lebitso la Modimo ga le roriswe. Wa di 14 March 1914. Lebitso la Modimo ga le roriswe. O tlhokomele gore go tla ga moemedi go tshwanakana le go tla ga Jesu Kriste. Lebitso la Modimo ga le roriswe. Moemedi o belegwa ka di 14 March 1914 e le Sabatha. Lebitso la Modimo ga le roriswe. Sabatha ke mo go belegwang dinatla. Lebitso la Modimo ga le roriswe. A se mang le mang wa gona o belegwa ka Sabatha ke gore go belegwa ka Sabatha is not everybody's cup of tea. Lebitso la Modimo ga le roriswe. O mongwe le mongwe a ya check gore rena o belegile ka letsatsi le le feng. Ya kwala bana ba Ntate. Rena ke rena ba Sabatha. Lebitso la Modimo ga le roriswe. Ene ke morero wa Modimo. Jwale moemedi wa rona o tlhagile ka Sabatha. Le Jesu Kriste o tlhagile ka Sabatha e le di 3 October. Lebitso la Modimo ga le roriswe. Jwale go tla ga moemedi go tshwanakana le go tla ga Jesu Kriste. Lebitso la Modimo ga le roriswe. Ka di 14 ga belegwa 3 months down the line ke ge ntwa ya lefase e thoma. Lebitso la Modimo ga le roriswe. First World War ile ge Hungary e lwa le Serbia. Lebitso la Modimo ga le roriswe. Hungary na le Austria di thoma go lwa le Serbia 26 it was 26 June. Lebitso la Modimo ga le roriswe. 1914 ge ntwa e thoma e be ile Sathane a tseba gore moemedi o beleng mara a sa tsebe gore na o belegwe kae. Lebitso la Modimo ga le roriswe. Ba mo nyakela kua gantse ena o ka mo Roybeck gona ka mo le bua ka mo. Lebitso la Modimo ga le roriswe. Le Jesu Kriste ga se no belegwa ka di 3 October. Just 3 months down the line ke ge Herod a ntšha batho ba gage ba yo bola bana ba not to 6 years. Lebitso la Modimo ga le roriswe. La bashimane ba re no gore Kriste o tla fumanwa o gona mo gare ga bana ba uwe. Lebitso la Modimo ga le roriswe. Wa go bona go tla ga moemedi le ga Kriste go a tshwana because batho ba ke matwini. Lebitso la Modimo ga le roriswe. Wa pele ke Kriste go latela moemedi. Lebitso la Modimo ga le roriswe. Ke ka mo Kriste a mo rumile go ratela fase gore Kriste o rumile ngwanabo. Lebitso la Modimo ga le roriswe. Lebitso la Modimo ga le retwe. Taba tša moemedi tša Kriste di a tshwana. Moemedi ga a fumana karabo a fetša go rapela ka di 14
lentswe le re tsoga tla re ka di 3 October go le gae 3 October tšela ga a lokololwa ke di 3 October tša matswalo a Jesu Kriste lebitso la Modimo ga le rodišwe bjale o ke ipotšiša rena why ditaba tše tša moemedi tša Kriste di tsamaelana why lebitso la Modimo ga le rodišwe is that a coincidence ke mistake o re di kopane no ke morero wa Modimo lebitso la Modimo ga le rodišwe bjalo rena ke rena ba re tsebang gore moemedi wo Ntate FS Modise e sa le moemedi ene e tla nna moemedi go fihlela ka o sa feleng lebitso la Modimo ga le rodišwe ke ka moo ka se kry motho mo gore na eme mo a rena ke ena moemedi ebile re ka se ke ra e dumela lebitso la Modimo ga le rodišwe ka gobane rena re tseba moemedi o a re file maatla a go tsamaiša mosebetsi ona empa re tsamaišetša ke ena lebitso la Modimo ga le rodišwe a ke re baemedi ba gona ba bantši lebitso la Modimo ga le rodišwe o ba tlhagelela re ke ena moemedi o le ena re ke ena moemedi o le ena re ke ena moemedi lebitso la Modimo ga le rodišwe mara bo moemedi ba gona ba tšhabana ka moka ga bona o nyaka di-bodyguard o tšhaba moemedi o nyaka di-bodyguard o tšhaba moemedi o le ena o nyakile di-bodyguard o tšhaba moemedi lebitso la Modimo ga le rodišwe why lebaka gore mosebetsi o dirang a se wa bona ba o hijackile lebitso la Modimo ga le rodišwe mongwe wa mosebetsi ke Ntate FS Modise o rena re mo rapelang lebitso la Modimo ga le rodišwe bana re tla nna re mo leboga ke ka moo re ka se ke ra lebala letšatši le la di 14 lebitso la Modimo ga le rodišwe gobane ke ka lona ge re santsane re phedi di 14 tše ge moemedi a kry-a karabo ka di 14 September ke di 14 tšeo bana ba Israele ba tšweleng ka tšona e repeta ngwakong wa botlhanka lebitso la Modimo ga le rodišwe 14 September ke ge bana ba Israele ba itšwa e repeta ngwakong wa botlhanka di 14 tše ke letšatši leo Jesu Kriste a bapotšweng ka lona lebitso la Modimo ga le rodišwe why di 14 tše di šika-šika le moemedi le Jesu Kriste mara motho a fetšare moemedi o ko diheleng wa kware motho o ka boyena ke ena le ko diheleng lebitso la Modimo ga le rodišwe moemedi ke ena re tsebisitšeng super 7 lebitso la Modimo ga le rodišwe the mighty 7 lebitso la Modimo ga le rodišwe wa bona ge motho a ka o tsebiša mighty 7 o tsebe gore o tšwa le godimo lebitso la Modimo ga le rodišwe a gona motho a ka tla ruta batho mo ka mighty 7 a sa tše le godimo mara go na le di-copycat lebitso la Modimo ga le rodišwe go na le bangwe ba mo kopisa ba nyako kitia ena ene a go kgonega lebitso la Modimo ga le rodišwe moemedi Modimo ka sebele moemedi Modimo ka sebele lebitso la moemedi wa rona ga le dumišwe lebitso la Ntate FS Modise ga le dumišwe lebitso la Ntate FS Modise ga le dumišwe a le retwe lebitso le moemedi ke moya o halalelang re se ka tšhaba gore lebitso la Ntate FS Modise ga le dumišwe a ke ke moya o halalelang ene moya o halalelang o dula mothong lebitso la Modimo ga le rodišwe a o le setlhaneng go ba ka gare ga tonki go ba ka gare ga kgomo o dula ka gare ga motho lebitso la Modimo ga le rodišwe ga moya o na o tsena go yena a fiwa ditaba tše ka di 13 September lebitso la Modimo ga le rodišwe lentswe la mo tšhentšha leina lebitso la Modimo ga le rodišwe ba le sa tsebe maina a moemedi ka botlalo moemedi maina a gage ke Maakanye Matthews Modise lebitso la Modimo ga le rodišwe mara lentswe la re ga o sa le Maakanye Matthews Modise o Frederick Samuel Modise lebitso la Modimo ga le rodišwe ka gobane moya o halalelang o dutse go yena lebitso la Modimo ga le rodišwe ke moemedi wa rona ke lentswe le rileng ke yena moemedi lebitso la Modimo ga le rodišwe ene ke lentswe le mo rumileng lebitso la Modimo ga le rodišwe bjale moya o halalelang ga o kwe lebitso la Modimo ga le rodišwe ke ka moo rona re rapelang moya o halalelang ke ka moo o bonang le betšhe ya rena
ebe ile tlhogo ya moemedi lebitso la Modimo ga le roditswe tlhogo ya Ntate FS Modise ka hobane ko rena re tsebang ile yena moemedi ga re tsebe o mongwe lebitso la Modimo ga le roditswe ditaba tse ke ditaba tsa Modimo ke re di filwe fela le rena ba rile re le fefela jwalo re le fa ka mo moemedi a laile ka gona haleluya amen Modimo wa dikhuswana Hallelujah.